Bu firma işinde ikna yapış katlaşanlar. 220 sıyırı var elementin. Dükkanın da artık kompleksine geldi. Kopuşuşu kompleksine İbinle. Dükkanın da artık savalar. Unutulur bir tek kurkiler. Dükkanı 220 kurkiler. Sizin yol ürünesi mi? Yol ürünesi. Bu bizim накопительінде, анда беспредельное содержание бұғаштан скриперлерді ортаға жейлады, шошында каналка бойынша, шошында изяк жейла. Мұның 4-ке 5, 20-де высотасы 4, мұнда 80 километр емкості бар. Любой беспредел оталады. 22 кубна, именно таратып, кәсешеген кубозай, ұражаймыз. 800 береді. Şirat söylemeye gerek. 7. sıyırdı ben. O sıyırdı sürekli sodержание sabahtan 7'den 12. Ben fazla sadlaşını tutura gidemem, alarm olmadan. Если хотите... Sıyır mına şuşana atlap kılıp mına ayağına mına yergen bütün bakteri türküler gibi. Mına anlatıp gitti mi bizga maşına kadar birini siktiremiz deyip onları bütün pişirakını etip çıkarar deyip. Mına şuşayı bir представительlik geldi. Именно mına şuşasıga bir anlattırışım. Система предназначена для профилактики копытных заболеваний. В чем преимущество перед копытными ваннами? Если копытные мы ванны ставим на выход, и получается корова у нас очень быстро перебегает через копытную ванну, время контакта очень мало. И выходит, становится в коровник грязные условия. То есть тоже формалин либо купорос не успевает сработать. У нас подход другой, мы ставим накопитель перед доильным залом. Получается, у нас корова пока ждет своей очереди зайти в доильный зал, уже стоит в пене, и потом минут 15, когда доится, уже опять стоит в пене, и средства работают, получается, при чистых условиях, и время контакта у нас доходит до 20 минут, и, естественно, у пены есть свойство проникания и очистки еще. То есть у нас копыта расчищаются, и пена проникает и позволяет микротравмы, микроязвы присушить, прижечь. В составе имеется перекись и надуточная кислота для этого. Bütün rayonga olsa. Bir faydalı bir şunu kurup ödülüşün olsa dedi. Oyak rayın diye ne kadar başına aşağıdan bakıyor. Дальнейшем мында контрольный дойты көпме сет бирешенлеген эшленип Біздің талаптар бойынша битинде госкирешек дальнейшем менә шушыңа беренче тамчыны алганда 1 миллион микроб ките. Икенче тамчыны алганда 500 мең, өченче тапкыр алганда 400 мең. Менә шуның өчен безнең хөрмәтле руководительләр уйланыр ди, урыннар күп. Onlarga alıp barıp yürüden ne yok, mekne yok. Bunda şuşunda kaldırabız. Yok çıkarttık bir işe, emin işler. Okutu bulacak işte. Allah kadar hazırlar. Kompleksiydi, primizga әзірленген kompleksiydi. Оның өздерінчәліктері нәрселер болды. Бұл барыбір кішкене болса да жуыш болды ғұмырға. Сиырларға мұның удобствосы яқшы түгіл еді. Сиыр саны кемесе де мұнда 240 орынға орын әзірледік. Әзірәккіне орындарына технологик тәлімдерге туры керек болғандықтан келіп шықты бұл өзінен 240 орынлық қана енді. Бұл яз күні
Endi buni boshlagani shu 20 millionga tushar deb boshlagani, şey boshlagachda jeri kerak, bu jeri kerak deb bu video o'yinda 34 millionga tushdi. Mana hali so'ngroq mana ishlanib bitganlikdan endi tugalar yurtlangan, mana babel qilishi qoldi. Ularni endi yoz kuni, jay kuni bir vaqtda chiqarib olib, stukatoriyda babel qilib ishlab bitirgan tekshirib, podrashiklar asıl üstlərdə turaydı. Udmurtiya organizasiyası işlədi bunu. 34 kişi, 35 kişi, payçağında 40 kişi 4 ay boyu bir to'xtovsiz shunda xizmat qildilar. Bu yerlik bunda endi baka bizning çamaştırmacha produktini tugan. Endi men ani deyalin noyabrning boshida gana qaytdim. Endi letniy lagerda seyirlarni so'ng'ar orqasida olajatib borib qaytardim. Anda abagarivatlar bilan sovurga to'g'ri keldi. Endi minus temperaturada ishlarga to'g'ri keldi. Endi shulayda oxirlab mana bu yoqda bizim martga aprelga mayga 450 dan ortiq biz olib, endi sütlar va sanoat siteblar degan sabta turadi. 150 kilovatga рассчитанный воздушный котел qo'yib qarorlik boshni ana ko'rgansizlar deganda yig'ali ko'tarmalar sotilgan. Endi bu dayilli zalgada yoqqashdan nedan o'tin bilan ko'mir bilan elingda jiddiy gaz bilan yoqib qo'yadi. O'ldirib turar uchunga. Endi shular qaroqlikda yuvish bo'lgan shiraqda havası anda da kiraydi. Bir yağı yıllık hisabinden ikisi yağı endi hava gerek olan şiraqda da bir saatga 4 minut hava tarafında hava qo'ydirgan mumkinligi bor. Kerak bir vaqtda da ya hava yetmadi, qo'shib qo'ydirgan mumkinligi bor. Shunga ko'ra ular bekariya qachon, meniki inshaalloh deyasizlar ana. Bek yaxshi, normal katyorlar birinchisi olmadi. Shunday. Siz bu ulush bilan jeliyoga shagarjinasizmi yo'q? Bu ulush bilan где-то bir oyga chiqib ko'rishni planlashtiramiz. Endi baribir bunda nida xaridagina bizdan bir qo'lonliq bor, qo'lonlarni прогулочный korpusni yasab beradi. Bu qaroqlikni bir minishaliga shunda, bunda bizning 4 guruhga bo'lingan seyirlar 60'lar boshdan har bir qaroqlikni, ya'ni guruhni o'zining chiqib kirib yuradigan o'tari bor. Ular endi bulayda safhoga chiqib kirib yuradilar. Unda da har birisini durchiliklar bunday ayrim. Как раз с ними обсудим буквально. Итак, сезон, который начинается весной. Ну и схему лечения. Полный гуляй etib qoldirgan. Şol badik Помощь в сумке укладки ветеринарной, чтобы удобно было ветеринарной.